Ako ste ikad razmišljali o transformaciji svoje karijere ili želite unaprijediti svoje digitalne vještine, došli ste na pravo mjesto. Moj digitalni marketing tečaj može biti prekretnica koja će vam promijeniti život, otvoriti vam nove perspektive i nove mogućnosti i doslovno promijeniti vašu karijeru. U današnjem dinamičnom poslovnom svijetu digitalni marketing je jedno od najbrže rastućih područja. No, možda se pitate kako se uklopiti u sve to. Nemam predznanja, nisam ekonomist, nisam informatičar, nisam programer. Nema veze, ne trebate to biti. I oni koji vam kažu da trebate biti za raditi uspješno digitalni marketing vas lažu. Ovaj tečaj je kreiran i prilagođen je svima, i onima bez iskustva rada u digitalnom marketingu, bez predznanja i onima sa manjim znanjima ili nešto većim znanjima. Što možete očekivati od digitalnog marketing tečaja? Digitalni marketing tečaj je kreiran točno onoliko u trajanju vremenskom sa modulima da obuhvatimo sve kanale digitalnog marketinga, da dobijete osnove za rad u digitalnom marketingu, kako bi mogli samostalno raditi kao freelancer, voditi marketing, digitalni marketing u nekoj tvrtci, imati svoje klijente i slično. Znači, ovo je dobro razrađeni tečaj. Druga stvar, prednost digitalnog marketing tečaja je što radim u manjim grupama. Moj mentorski pristup je takav da vam ja u startu ukazujem na probleme, pomažem vam u rješavanju nekakvih zadataka s kojima se suočite. Znači, naša interakcija je stalna. Radim u manjoj grupi da vam se mogu svima posvetiti. Ostali tečajevi kod ostalih učilišta, njima je tamo primarni cilj zarada, napune grupu puno ljudi, odslušate tečaj, na kraju vam ništa nije jasno, potrošite novac za ništa. To meni nije cilj. Meni je cilj da vi naučite da budete bolji nego ja, da imate svoju agenciju, da budete zadovoljni s ovim tečajem. 11 modula ima digitalni marketing tečaj, svaki modul ima svoje zadaće, svoje izazove, sve lekcije su snimane. Što možete očekivati u ovim modulima, možete pogledati u mom sljedećem videu. Ako želite povećati razinu svoga samopouzdanja, poboljšati svoje digitalne vještine, ući u ovaj super dinamični svijet digitalnog marketinga, onda odaberite digitalni marketing tečaj. Vidjet ćete da nećete pogriješiti. Ova investicija u vašu edukaciju će vam se vratiti strostruko. Link za prijavu na moj digitalni marketing tečaj se nalazi u opisu ispod ovoga videa. Vidimo se na tečaju, a do tada nastavite voliti digitalni marketing. Pozdrav!